Kajela Meghalaya mentakatayo kala saki kejing ter uslap uba klem sange habarok gi distrik jong kajela bad hakane kejing wan hap uslap kajela kalamat kejing shlei bersyirkai hakeleng gi jaka bad kumjoru kejing tua kendo kibalashim kejing embryo bad pendukut ru ikilat peneso hakibabon gi jaka haka khandru tergujelio hakpor kumbash pobujem step keladan kejing tua kendo kubasyirkai hakashnong latlaram hanong spung kabahap apo kamau plang constituency hakaba ka khando kalalet ban ya kowe yeng bat sangut ki khana ki desh para kiladu no ela gijing im laingut ni gi habet berang hapo khandai snam karta kilayap hala ka jong ka yeng ka bayuei pat layap aklenti ban poi shaka soyong chc banyo ekjing sumar kini ki balayap ki dei ki blatip kerteng kum uban lambiang karmendai khandai snam karta i ibalum lang karmendai hendro snam karta bat iri bhalen karmendai saus snam karta ki balaklat hala yeng Ibalaklat pada kelenti syaga soyong CHC ide belatip kerteng kum i dapi bandri karmandai prasnam karta. Karkum ke kubor leto bagani kelong yang kedai kebedan kendai ngut gidkhot bat kupau lo mensau kene kejingja ha kejing persang banerap ban pelat yem yala kijong kikun. Ngam lam yo isu ra. Tang itu bae marjan bat nga wei senrang wei kentai. Ngalai yala itu senrang kham ha. Ngan buri itu wei nan la kham thawang te bat nga sai ding sulam arwei tak ini sia sangut ki dan kumra songkai tai sai ding suwan bet kam ki re ke yin ka samru su wan bet so bet thak ngang dok ki pet ong wei tang ne la cha tlup na khandau ngam lap yo ngau su heraisano heraisano su pertabriu to yarap lam khun jong ala yap lut o ka wei te ka don kamera o arngut ki don kamera songkai kentai isenrang don bat nga arngut kentai ka wei te beredu dong snam stang atu te ngayo tangkap no hang ni le yo tangkap ni Kelak dap keti ngaklong nak pot dah wei keti ngabat tu wei kun senrang dah wei keti ngong sao udang lak im ta ngong mayarap ngakot ni ngong mayarap may khud breu ki kun jongi le yap lut to mayarap tu nuk tu pat ni kemi chen sidik khud breu tang ngelatwat itu wei lebih senam kiti ki ai ngong ta tam lang syu nga pertas itu buridu ai have pim no kon kala ngong ta na ngelak pai danut ngelak pai kesangong to mi rap lam tetlat setang ni wei ru tet yap lu re berak sieng tak tai tu klip matip ngam sotu reba kasutwa kendet ngapai perkat te bangsa jot duduk tu te ngadang ong ki kon ngong sajan chungan det klek wan skor selai no hane hang ne ying ime ke damat ipa jung idap sna menta te pe perkat yang sajan ki kon ngadam ne te ngalaj sajan haba ngachus ngubai bahabrom ngakai pej ong ki kon klak pol kajang te ngasal layarap kita basak merjan saya kelilam itiki mau itiki ya une ulai ke kenjat hi ka jing khang sabar tuk we bat kelata mau blok cungo pentengan ngasduai blai te kini kinong wan ke penduai lam ngasu tengah tengah ta ngapar khai tim dang red pada dang risnam stiang tamo badang hap sumar sukha Kumsi benta ban penpau kejing sengolem lor kejing klat no jagi sangut kishpara ha kejing len shop ki bor kamariang ha keshnong lat laram Haka katnyo terek ujelio arhajar arpu arpad Menteri Ketenat Revenue and Disaster Management uba kermen shela rengkat badu MLA Kamau Plang uba Eugene San Lengdo. Bad kihe officer sarkar kilalit ye kendo iki bahayang bahasem jong kene kelong yang kebelamat ya kene ke apot. Nakaliang UMLA ke soyong uba Samlen Malngyang badu MDC ke soyong uba Sherbor Maulong kilalit ban penpau kejing sengolem kene kelong yang kebeladu no yala kibaiet baton. Uba kermen shela ulong ba kejing let jung ushalat laram kalong ban sengolem kene kelong yang kabelamat kejing sengosi na kejing wan len shop ki bor kamariang bad ula kular ban chimkhya bad ban pentikna ba kene kelong yang kanyo kejing yarap na sarkar ban snada ka waipat ka yang
Ulang ru bagi sarkar kan ai kan ru lak tengka syak kemia ke beladuk no elak jong ki sawut ki kuan bad an ai jingarap ru ik bela mensau kan ke jingja ke bas ngosi. Ulang ru bagi sarkar jela kan mi benya ban ai jingarap ini kan yeng ke beladuk no yala ki yang sa. Kino ki banga keren ne bangi ki bringin keren ka jing ai men sim jungi ya kayeng kesam kanum don ka bala ban pinhun man ketengen ki kamdon ka pisah kamdon ke ai abang hidu ialah ki bayeng basam ki ko kham tam ki kon ki ti kanum don ketien ke telit ne kano ka bala ketengen bre tang hi ka ba jitingen hau blai ka banwan ra ya ka jitmen ka jitingen ha kayeng kesam ka jongki marmta kumbakilong kidan saangut ki kon bahe bai bakat do te ka bakat kesan kedan kamba ka jitingen ka jongki hau blai kenang ba kami sim ke jongki gandon kamtan meta kini ki arnut ki kon ki jongki bangsaan pada aku cukup poru ke nalen jong ke disaster management kadon ya kini ka ex gracia na benta kini ki ba du ya ka mensem ke de kat kum ke noms yang ka NDRF ke de saulak iwe pada aku cukup poru na benta ke yeng ke sem baladu pada aku cukup por ya ki jing ja kat kum ke noms ngin penpoi kloi sya kini ki jingja mo be kenduk ya kini ke jing ya kini ke lanot na kalian jongi ke disaster management ki tim jongi nilong very much alert na benta yo let's say kan don ki jingja kum kini nga request ki pa ba banlong ki ba alert ba jing lenti jong pi knang ba pin kenduk kum ki kum kini ki jing sausi bangi i ba ki perlok ki mat nga ngai scam do ki jing long alert jong pai ba lenti sengkeng baki ya yeng ngangi scam ngin light na kini ke baro bar ha cukup poru ni na kalian ke department ni ai ke condolence message shaki family mo ba blame don dang rekat barki tam hukum kini ke por ngim la ban ai ke re tangki chung duwa hi na mata jong kini ke family tolong isne bhavan pe khamtam ki to ki khulung ki ba thia mo is long thia yap is so painful to see but lagataru ngin le kumno blame don lang ka bat kini ki sen Kajing tuwa kandau kala jaru aga shnong jasyar haga district Southwest Khasi Hills baragane kajingja kawai gelong kemie kala syarong haga kandau kabala jenrat ya kasem syat jing syat kabadan hasinda jong kayeng ya ini long kemie latip kerteng kum ikong Hilsinti Mary Marwen arpusau senam kerta ibladan arngut ki khun kenthai ki balad yem nagane kajingja Kajing tua kandau ke bujur kelaja kesini palai jeng tayo hak surok National Highway Bahin Rio hapadeng kesnong lum snong haduk rata cera haduk bagi bor pindak distrik lahaban kangno kajing yat limpi jeng kali negeri surok Kajing tua kandau kelaja haduk Hendrio nihinyau kili kejaka hak negeri surok pentup ikobe kejaka halum snong ba marjan ke kerdop lum kajana jong ke National Highway Authority of India Hagini kesengi kowe kali sau syaka kalahap syaka teliau ke bangam hapadeng ke surok bad kala syaban haka weipat ketrok ke bahap nadien. Dagi sepat teligi kali ki besakut marshiliang hakini kijaka batua ke surok bad nakaliang ki bod distrik ila persyang man ajing irap iki beriau ki besakut dagi jingbam bat ko Ki bor penyak distrik ila pentip bagi jing tua kendau kelaja hakaleng kijaka jaga distrik ndrei shimlai okubor satya bakan don kanu jingjak besngusi kamtam ke jingdono yaki jing imbrio. Movement and provision of essential commodities are smoothly functioning in the different districts and the regions that they have been asked to monitor, and also to go and make field visits in the area to ensure that there's proper coordination between the different departments and the different district officials, so that whatever steps need to be taken in a very quick manner are taken to minimize the inconvenience to the public in these areas in general, and also specifically to ensure that the safety and security of the citizens of our state, and also to ensure that the other movement of essential commodities are done in a smooth manner. So we will be monitoring the situation closely in the next 24 hours to 48 hours.
Hadian gini kejingja Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma ulalum kerke kejingelang bisharkam halor kejinglong jengman kejela na kejing ter u slap ba bad ulathawi ki regional committee ki bakle di Menteri Sarkar bagian jengo bad ban petho kejinglong jengman hagi di sau prakenta na kejing ter u slap halaki jong ki district balapen kamti haki bakin kemi nalor banwa dru ikilat kilenti kumno ban ajing rap ki patba ki basyakta bad ban chim ki senjam na kebenta kejing singan jong ki nong song shnong. We have decided to form 4 regional committees to be headed by respective ministers. The Jente Hills, which will take care of East and West Jente Hills, Mr. Lakman Rumbui, who is the Honorable Home Minister, along with the Revenue Minister, Mr. Kermen Shilla, and other leaders from the local districts, as well as the Deputy Commissioners will be members. And I've asked them to closely monitor the situation in the next 24 hours to 48 hours in the district. Apart from that, we have formed a committee for Ribhoy and for East Khasi Hills, and we have asked our Honorable Deputy Chief Minister, Mr. Preston Tinsong, along with other leaders and other district administration officials and departments to monitor the situation in East and East Khasi Hills and Ribhoy district. The third is the committee for Eastern West Khasi Hills, West Khasi Hills, and for Southwest Khasi Hills. And we have asked Mr. Renington Tongkar to be the chairman of this committee, and accordingly have members from different departments and different districts to be there so that they can monitor the situation in these 3 districts in the next 24 hours to 48 hours. For the entire Garo Hills region, that is the 5 districts of North Garo Hills, East Garo Hills, Southwest Garo Hills, South Garo Hills, and West Garo Hills, we have asked Mr. James Sangma to be the chairman of this regional committee, and along with that to also co-opt other local leaders as well as other administration officials to monitor the situation in the next 24 hours to 48 hours. The purpose of putting these regional committees is number 1, to monitor the situation closely in their respective regions and in the respective districts that they have been given responsibility of. Ha kasing to adiang jagatayo pat ke South Garo Hills kalamat gijing shlei bashir gai bha na gijing kio jangwa simsang bat sangut ki breu kilayap na gijing shlei jongani gawa bat gijing to khandau haga district kat kum ka kubor balai alum lei tho balai ngut kidai na kaju kelong yeng bakan thop ikshikurim bat ikon ki balayap jelop ha kasnong bol salgre lei tho bakai yeng jongani ki breu ka badai ki yeng songwai kelasha arong haga ni gawa. Kini ki balayap ki kerteng utengkam sangma lai pui Senam Karta ka gamcha CH sangma arpo Senam Karta bad rangkem CH sangma sau Senam Karta. Kawa simsang kalarung mentas ki sinong ki thau habak mara bad ka jingtio jong ko kala poi suput ka jingma ya ki pat ba ki balhab ban kan ria sya ki jakalum. Ha kawai pat ka jingja le thu badan sa kawai ka brio ka bayap na ka jingtwa khandau ha Siju ha South Garo Hills. Bad ikani ka brio la tep kerteng kum ka kasenci ar marak ka kurem jong utengam sangma bana Siju ha rongbok gitim. Jerong malu nyung sini mau khat le. Tuh. Ha kani ka juk kasngi ka jingne uslap kala penchong senjor ki babon ki jaka ha ka than mausen ram bat wan ra ka jing twa khandau ha ki South li ki jaka bakan thop ka snong dangar kan mensau bet gora bat ha boro rungku. Hadangar kaladon gejing tua jengka kendo ha kabasan ngut kilaklat kebaken thop ya ka kiliti langpen lai ko Senam Karta mapi shisha langpen khat Senam Karta daskem langpen san Senam Karta sai dawan biang langpen lai Senam Karta badwi khlung ibarang hendru benai Karta kadba ukpa jekine baro ushan borlang marak ulalat na gejing ya haken mensauru kaladon gejing tua jengka kendo bad kalet banne ko wege yeng bat agane gejingja arut kilaklat na gejing syatap ka kendo ki baken thop ya uba Robino Kenter san punreu Senam Karta bat ikong dret bersau san pusau Senam Karta kat balai ngut kilalat im na gane gejingja ki baken thop ya karib halin bersau khatlai Senam Karta ibawan bersau pras Senam Karta bat keri bersau nyu Senam Karta ha boro rengkuru agejing tua kendo ka sunali banai nyu Senam Karta kalaklat no kabadai ka kun jong uprema banai bat ka devi banai. Habet gora unathan dajal sangma ubladan khat Senam Karta ubre ukon jong udopo sangma bad epija dajal sangma kilaklat hagane gejing tua kendo.
Letu ru bakladan gejing tawa kandau hakikat tu kani gejaka kabla penthut ya kalet kawan. Mencuangi seki catang sport Garo Hills. Hakani ke por ngila sekilut hapo kasi jaintia keleng jong ke state jongi. Ke ba long imam haban pe re lakataru ngangi skem bagi paiba jongi kelong ki ba alert ban kamtam ban alert bah gijing yai lenti jongki bat hagajuk por ngangi skem da ke ba ngilong pikir ngin light na ke gijing sensi baro na keleng ke tim jongi gadi sasar management bat ki police bat ke inline department bar kamtam ki local MLAs bar hagajuk por ki BDOs ki DC SP baro ki long very much alert bar ki la ay ki message shaki district baper baki page bah namar ngakan ma manhin ngidon ke review meeting bat chief minister iong bangim day ban pelut por than hakini ki meeting sende ke badon kam yangi ban le ke ground level te nakata kadau la don dakini ki chairman jo ki committee baper haki district ba kamjur mo ke disaster te nakata kadau ba ngingi la long prepare ban wat kilat yada namata kinu ba shem kalanot